Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm I kind of like usingome step post. Lo nga ta ke yung link of course kokwana Africa. A ti video ta mthati ntsakisa ku ti pakeka kahle a kota ku va ti hlamulana vele ne. Yeah, so of course ka sungula of course ra ti 24 ta January kokwana Africa of course we at live sa ku ri khale ngeze endla ti live videos because last time we endla live video a hi vona of course va ka ra bava va ri karhi va yi chesela tingoma ta Mr Post leyi nga vuya yi lango of course a ku ri papatsongo wa yona sweswiya yi nga vuya yi lango vele hi laha ku hi ti update ti live ya hele kona however yi tlhe yi vuya kambe kokwana Africa so hi ta hi khe hi pfula this video then hi khe hi vona ku swi fambisa ku yini la yeah, of course, I can't tlangisa Benny Mayengani the president mrangaphandle tanihileswi swi tivaka. Tinqambi letiwa tinqambi ta rhambiwa na hi January. Okay, mi ri khungulukani i Behiti i rhambiwe kwini? A nga le ku rhambiweni munhu waloye je a ni mi ri khungulukani tlilabeni i rhambiwa kwini sweswi? Hi kwini la rhambiwa kona? Ni byeleni ni kombeni post laha a nga rhambiwa kona. A nge rhambiwi hele luya. La kokwana Africa yi hupini because of course also Mr Post earlier this year in January even na yona gigi vele a royal time ya xigaza Monday in January vele ku ri 6 January but kona I agree ku January in overall yi va yi omini ku hati like in general ku va nga na gigi to yini ne so mara I kota ku va a yi kuma tani leswi mi swi vona kwalano ya lena I poster ya kwalano but as I always say ku like in terms of the gig is very hi nge va competisi Benny Mayengani Mr Post so we cannot compare them so in overall loko ve khe languta hi lembe vele Benny Mayengani boko va kha kuma more gigs and stuff like that a na ha ri kona mina iminyana hi le makumu la a nge rhambiwi hele ta tshamisa sweswiya u ta vona yindlu liya yi ta heti a nge yi heti liya ka ha ri na kokwana Africa na ha ri na yena i lo wihi sweswi mangutwa i lo wihi I tshama miyela khungulukani i lo wihi sweswi wa swi tiva ku laha hi le makumu la hi letiwa na ha n'wi lava na hi leti to dya vuswa leti na leti na ha n'wi lava na leti a redzi because man kokwana Africa yi twina ku yi nga pfala tigigi no hi kokwana Africa I January sweswi January it's a dry season in overall it's a dry season le maxopini loko mo cheka swilo swa chipisiwa that's why vutlhari va hina wu fanele u master tisha swilo hi January hi save mali loyi ku January a swi tiva ku dry blind swilo swa chipa maxopini loko munhu a lava ku xava such as the appliances no ni mi nyika na advice guys if u lava ku xava swa ti-appliances yini hlengeleta mali yimela January swa chipa swilo ku va ku omini yi va yo oma January in overall tigigi yi ta tikuma ku hawu kokwana Africa yi ta pfala Osongo Mr Post tigigi a ni to ku yi vulavula yini and of course Osongo Mr Post I replying to the matter surrounding this mhaka gigi vele tanihileswi of course ku nga na mhaka leyi nga ku trendeni swinene na video already yi ndleni ka channel leyi n'wi linkaku vele na Rockets Live mi nga hi swonani vele ku tlhe ku repeatisiwa Benny Mayengani again ka event ya Rockets ku ri ke ni 2023 va teka Mr Post then 2024 va teka Benny Mayengani then again from December to April va tlhe va teka ina Benny Mayengani ku ri ka hi expect yona Osongo Mr Post and stuff like that so I replying to this matter indirectly so ku wani bu Master T swilo leswi a swi twisisa man a swi twisisa I reply to vona la hi fike hi twa andla live video a fika vula leswi in 8 months yeah the artist learn business ne it's fika ku yimela swa tigigi ntsena learn business the artist swi kahle ngopfu ku pfula business because loko pfula business a wu lwi na vanhu a wu zondhani na munhu hambi ku nga ri na tigigi a wu dyi ngopfu hi tigigi a wu nga ta zonda munhu a hi pfuleni business na rin'wana leri nga ta nghenisa mali swi ku yena hi leswo
As I've had. So basically, tani swi mi nga swi twi loko message wu clear ku swi ngo Mr Boss a ti dyi ti-gig leswi ti zama ku vula swo na ti-business tani swi swona ku na business leri ra update kho khale ra tipendepende vhele ya dirha na tipende ta timovha tipendepende to hambanahambana ka shop ra yena of course hosi ngo Mr Post mi nga mi kha mi ri tiva xopo leri kwala after ti-roboto basically after la duma kahle kahle so basically in other words swo loko hosi ngo Mr Post a nga kota ku va a heta yindlu yaleyo a nga yi sungula vhele with his business in other ways ku vhele a ngo dya hi tigigi tani swi va vulaka swona loko munhu a za ku xilo xo karhi kahle guys a nga dyi ngopfu hi xona swi loko i va nga tshembela ngopfu ka xona which means like in overall revenue ye le henhla yi va yi kha yi huma ngopfu ka leswi n'wana va kha swi endla ma vona mhaka leyiwa and stuff like that yeah leswi va kha swi ndlisa swona and stuff like that so a ri hedzi ta hi kha hi vone swo vhele loko ri lockdown kwalaho ka ti-robot to sungula ndhawu leyi hluphaka ni ti-robot to sungula i va se i fika hosi ngo Mr Post so kona it's a good idea from hosi ngo Mr Post ku sungula ti-business mina nga encourage ngopfungopfu na ti-artist ta electro ku leya career hi vona ku hi yona hi vona ku in overall yi va yi ri short lived ngopfu la duma hi leyi mi vona la duma hi leyi on your left loko ki yi hala ndhawu leyi hluphaka ni it's basically opposite KFC or opposite Masingita garage a yi hluphi ndhawu leyi hosi ngo Mr Post a yi ze yi hluphini garage leyi as you can see here then kona hi la ku nga na bagina leyi or tlhela ndzhaku let me go back I think swi nge endli swona la ku nga na rivati leri la nga na bagi liya hi kona la swi endli swona so i mhaka kahle ngopfu leyi hosi ngo Mr Post a nga wu endleni and then tsakisa hi ku i tlha advise na ti-artists in overall ku na tona a ti sunguli ma-business ma vona mhaka leyi hi ku swa hambana swilo leswi fana leswi hosi ngo Mr Boss ka hi career vhele a swi tonga tigigi wa ha ta tikuma for a very long time mara ku na tin'wana ti-artists mi fika mi kuma ku to fika ti nghena tlhela ti fika ti huma ende swi fika swi vavanyana u kuma ku fika nghena tlhela fika yi huma u kuma ku u achieve nchumu and stuff like that ma vona mhaka leyiwa so i mhaka kahle swinene leyi hosi ngo Mr Boss a nga ku hi vuleni so yaleyo mhaka of course an indirect response to kokwana Afrika i ku hosi ngo Mr Post a didi tigigi and of course na mhaka leyi nga surrounding ka rockets leyi gaza yi nga ku pfurheni hi yona ndo kombiseni hosi ngo Mr Post ku in other words azizedi na mhaka ngopfu na swona hambi sweswi ku tlherisiwa Ben Mayinga hi ku mhaka ku a didi tigigi ndi na ti-business ma vona mhaka leyi tanihileswi of course hi va ku hi swi vona vhele post vhele i tlha endla swa panel beating hi le tlhelo business ra khale ngopfu swinene ri kona before leri andla leswi a xavisa na tipende la Giyani lana and stuff like that ma vona mhaka leyiwa so hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ku lovola ka masiku lama swa ha durhi van'wani va lovoliwe hi ti-500 hi va voni a ku pfumala tixangwani mani hi ku a ni na yo mali a yi nga pfumeli kasi a mi durhi vo n'wini vo n'wina mi durhi van'wani va lovoriwile hi ti-500 yo teka matihlo hi langutisa ve ri mfana yi tise 500 a hemba ku leyi kun'wanyani mali yi le benke yena ta transfera kunene ta transferela kunene transferela mfana mali a ya ha pfumeli mfana hambi yo teka mali a xava voucher hambi lo teka mali a swi ndlisa ku yini ve ra ku sele 70 rand khadini a wu durhi we i tlula na hi mbuti ya xiphongo we xo ndla mphahlo wena hi ku xiphongo i vo ma 1.5 a wu durhi wena a mi hi hleveli ku lovola swiphunta swi durhi ka n'wina